وعليكم السلام شكرا. conférence min men waɗo e huɓɓange marala e gasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتي الله سبحانه وتعالى تدل موند أتو سني دو حند دو يتede iden taro yo juulu en ala mengo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam nula de meden sabu yurmede yo juule sahaba ben fo o juula e hoore kala jokkudo dina ka be jokkuno kan ala tawra kan dina jokkuden allahumma amin. be e hedade e wonbe e darude on salminama on jarnama on weltanama on tolnama kadi e tolande heyre de tolande men do fi jabagol lande hewtude en den haray ko sadi modon ko toli lande haray lande no ari do. السؤال الأول أو بقية الأسئلة بالأمس. السؤال الأول اليوم رجل تعود أن يصلي 4 ركعتين ثم جاء بركعة فنسي وسلم ماذا يفعل؟ أراي landal arnangal ɗo ko gorko hemo wowno juulude ka chaf e witiri o juula darɗe ɗiɗi o salmina o watta ɗiɗi o salmina witiride nde mana darɗe nayyi non o waɗa witiri on kono ko ɗiɗi o salmina non o wattoya wotere nden ɗo wonnamo wittiride nden o salmina kono o wowiri joni noon o heɓi faljere o waɗi ɗiɗi o salmini o immani fi waɗugol kadi ɗiɗi salmina kono o adi darde wotere tun o jooɗi o salmini o anni wona witiri o annino nde ɗo ko chafi o annino nde ɗo ko ɗiɗi o annino joni noon o salmini ka wotere ko honɗum o watta ko o watta ka o salmini ɗon yo habbir ka o jooɗi ɗon o immo o adda ndeya darde ɗimmere o tayyo o salmina o sujja ɗon sujudeje ɗiɗi imma o sujja qabla salam ma o sujja bada salam wonani mo chafi o immo noon o adda witiride makko nden nde wonno o anniyanoki nden ɗon ko witre haray ko yo tokkude ɗum wiyete ɓeyna tawsilu raka'ati bi raka'atin aw ilhaqu raka'atin bi raka'atin haray ko noon o hani wadde o timmina no wowiri noon ko selli kon sujudu sujjane si on tigi ko o yejjiti ko e nder sunna e nder naafugol woni kaka chafi woni koka witiri woni koka sunanul rawatib woni koka sunanul mutlaqa ko ɓuri sellude konguɗi karama ko ɓen ko wonde si on tigi yejjiti toon ko hani sujjanede ko o sujjanano si tawi ko ka farilla o juulayno ɗon kadi o sujjana sahawin sajadatani kala yejjitande no mari sujudeje ɗiɗi ɗum ɗo ko yejjitande wa billahi tawfiq. sualu thani غامر وخاطر إلى أوروبا فوصلها ثم عمل فأرسل نقودا إلى خاله ليشتري له بقعة ويبني له لكن خاله أكل الفلوس فلما رجع تشاجر معه وشتمه هل يجد لعنة خاله أودو كونيتو ريسكو دو غوردام مودان ناتي e burure ha hewte Europe
yaari no andirɗen noon yahoɓe Europe tawana visa ɓe yaari o kata katanni ɗo o riski gurdam makko ha e koddori Allah o naati Europe o naati o heɓi ka o golla o golli o heɓi mbuuɗi o jonni ɗi mbuuɗi ha e kaw makko en ga kame yoɓe sodanmo terem ɓe darnanamo suudu mbuɗɗi hewti ɓe no gasa ko seeɗa seeɗa woni addirde ɓay ko seeɗa seeɗa woni heɓorde ko onno kaw makko waɗi ɓe hendi mbuɗɗi ɓe ñaami ɓe fanki buɗe ɓe famini ɓe waɗi ko ɓe haldani kon tawi ɓe waɗali fes o immoyi noon o ari o wi kaw ko honto leydi ndin honto suudu ndu tawi hunde waɗaka e wonɓe menen wonɓe lagine gaɓe meɗen wawi ɗum ha meɗen aƴƴani ɗum ha ko waɗi sa addi ɗo joni 3000 euros min wiyay ha mo addi 3000 euros ko fandi o haray mo jogi 15000 euros ɓe ñaami ɗum noon mettimo ɓe sonki kanko e kaw makko ha o yenni kaw makko tawi seytane on hatti o yenni kaw makko landal makko ngal ko o yenni kaw makko ɗo o heɓay kuddi kaw makko o heɓata kuddi kaw makko ko kaw makko heɓata kuddi makko ndin kono o waɗi ko moƴƴa yennugol ngol moƴƴa nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki min mi nelaka komi huɗowo ma komi yennowo nelaɗo sallllahu ali few yennugol ngol na solution moƴƴa kono noon o heɓata kuddi kaw makko fi ko yenni ɗon ko no wawi wiyen o heɓa bakkatu saabu hoyre nden kono ko kaw makko heɓata kuddi ko tooñimo kon ɓay ko tooñuɗo wo ko on heɓata kon kuddi jokkata laaɗo ma kanno Mu'adh o maki wattaqi la'natal madlumi aw da'watal madlumi afwan wattaqi da'watal madlumi fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijabun o wi rento kuddi toñaɗo ɗum woni du'a toñaɗo e hoore toñuɗo mon ko enen wi en ene du'agol e hoore makko mana ko huɗugol mo rento kuddi toñaɗo saabu hakkude kuddi ndin e Allah heedode ala Allah jaɓay ko on tigi o huɗi kon idan haray wo fota yennugol kaw makko kono noon ko yenni kaw makko ɗon o heɓata kuddi kaw makko ko waɗi ko kaw makko tooñi wa billahi tawfiq sualu الثالث صلاة إثر الوضوء طلوع الشمس eɗo ko ɓe wi ɓe salli goto ɓe yalta fi yahugol juulugo yahugol gollugol kanko sonnajo landi imo wowi noon kala ka o salligi o juulay darɗe ɗiɗi joni noon o salligo fewde ka o yahata golle ɗon juulatake sinangen fuɗi ko noon landangal ardi ka wo joni noon ko honno o watta ɗo yo watta bawolngol la'alla allaha an yanfa'aha nelaɗo no makanin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo juuli subaka yo jogito hoore makko e juulugol wota o juuluta ho naafiloji ɗin ha nangue nge fuɗa nge towa seeɗa enen kamen ɗo wano 8 heures ha tele 8 heures moins 10 hara nangue fuɗi nge towi seeɗa haray dagike naafugol na wiide so nangue fuɗi towi nge nafatake de na ɗum ko fewno ka nge fuɗata nge yaltita ɗon nge ara nge waɗi fandu nge yaltude ngalannali hay fandu fo wawali yaltude ko seeɗa ma fandu yalti kono towali seeɗa accitali fewndo ka yi'oto ɗon ka leydi ka jogodiri e leydi ndin ɗon fewno ɗon nal maki ɗon tawn tigi juulu ɗon saabu nangen ko nge fuɗata ko hakkude galaɗi cheytane ɗiɗi o wi ha nge towa seeɗa ɓeyda rumhin beru ni tawi joni hakkude ka leydi ndin o fuɓu leydi ndin e nangen tawi joni woni wana ɗum ɗo ni ani nge towi seeɗa haray dagike naafugol siko fewno on tigi salligi haray himo hani naafude ella ala e muɗum wa billahi tawfiq
إذا نتوقف هنا حتى نصلي. jokka kon fof e nder gurdam. Assalamu aleykum warahmatullahi. sen gayni hara en artay e on position mo wonno den do on kontingol lande den e jababuyeji din haray ko immorde e ɗi page ji meɗen ɗo ɗiɗi laawol diina kañum e laawol kisal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.